Da ka jing temu banai jing ya dai ka jing Injek kilong kemi ki ba armet bat ki Khunlung ki barang don hapo shisnem karta. Ha ka artarik ubnai jeliau ka National Health Mission bat ka Office of District Medical and Health Officer ke District East Khasi Hills kila sedang banai ketika Pneumococcal Conjugate Vaccine ne ka PCV ya ki Khunlung ha ka Pomlum Primary Health Center. La ple perdai ke nikjing ITK du MLA ke mau plang uba SK Sun ku Mukongsan rengkat ke jingadan lang Mission Director ke National Health Mission Meghalaya Uram Kumar ke DHS MHC and FW Dr. Arthur Yang ke State Immunization Officer Dr. P Manas bat kiwe-kiwe. Ki doktor ki lepen pau ba kejing yap jeng ki Khunlung ki bahapo san senam karta kadai na kadau jong kejing pang pneumonia bat kalong ke bakongsan ban ITK yaki. Kili thu bayakane ketika Pneumococcal Conjugate Vaccine PCV layok lengba ke National Health Mission hagaba on IA bat ketika on I hadu laiwat kata ke meningkong hakapor bi Khunlung kiladap menriu tayo kabaar on dai kiladap khatsau tayo bat kabalai on dai kiladap kendai benai kerta. Uram Kumar ulong bagane kejing ITK kalong kemudian kambha namar kay day bat kayap ke im jokilong kemi ke ba armet bat ki Khunlung. Bat day halor kini kidaw balas Sdang ya gawe ke program ke Bakerpang. Bat hagi ni kilai benai ke belalej na ki khatwe teligi distrik jong ke jela la syem ba ki nyau teligi distrik kam syem ladan kanu ke jingyap jong kilong kemi ke ba armet. Uba SK Sun ulong bagane ke program ke dai na ke bentai kilong kemi bat ki Khunlung ki beri bani jing mentoy bat ula kerpat bakin mi syekmat ban syem ke ketika. Ulong bada ke jing Sdang ban ai ke ketika on la ban penduna ke jingyap ki Khunlung na ke jing pang pneumonia. Te haki khat kendai spa prapo terpat la peni yang sanyo teli ki tika kata gede ke diphtheria tetanus blak rim lupa nang ta pertussis nang ta measles mumps dan rubella bat ke polio ti kitu kin rio teli nakmat la kulum lang no ki arthup kata TDP bat ka MMA le te bat ka polio pat la an ka jong te lemai ini ketika nilalap ki kon ki jungi ko ki thakra bat iwe pa iwe ningi haba likha Khunlung mentala bon ki bale spo hospital na CHC ila pentiknya lupa ki kini ki pa pek manum klet ki kini ketika badi banle ki ken mau ha bat bangim deiru ban miss ki dos kaba ki doktor ki lapta bat ngi hukum kini ki pa ko tu pon ngim jo klet ni kan mau tek bangi dei ban pendep itu kumbala pha napo ki hospital lani ki CHC lani ki private clinic kadai ke kalat kalenti ya ki mi ki pa kam tam ani thang ki jongi nama ki dang dei ke duna ka yo kot ban lek private clinic galong barem namar kumlei thu mene doktor ko pai do khat ar hajar tingka ten rei la P1 nang ni yo a bat kala deiru bangim dei ban miss ne ban du ya uni utika nam ta ki kon ti jongi bangim like na ni ke jimpang pneumonia pe dei na ta da nga kum unong ni khma bat kum uwei na ki long pa jong gani ka thai na kan tu yu phi ki long ni ban ya lap ya werlem ya baro ke badan ku nan ti bahapo sisnam bakin wan shakman ban wan ra ki kon ki jom ki ban yo yakni ketika nang ni na po kani ka CHC PHC Pomlum ban ki we ki PHC ru kunjo